Fighting ke sengtine ani first school ani ang puila porit thamani a school no tui kisi sa nai lene pura to nai jora tonglak sengora no St. Peter School 1991 no established seng founder ni kogrok bo khnalai nyai tai o school currently bo jaga bo tong abrok bebon khnalai nyai phadi seng thalai nyai abu school ni gate of Takarjala school gate kothoma St. Peter School ni sijak wngma muiturok an bokhorok phaito kata mi ko sang bo pori thangma bagi hading ke seng bisingo hablai nyai hambai omke takuk Joseph or ni teacher khorok sa wano welcome khaijoka seng guri nai lai nyai hambai hading ke seng normal sini school ni tour khairwana hambai hindi among ke sini main building Oh, paimani bisi balu ya ko. Exam kan ke 2012 Yang surroundings sini. Wow, or belai kena nai thotok nai nyai ke ground bo kotorma khula jaga agi sarai furoni kogrong muitu mankha tabuk to or dalan rok tangjak but agi hingangke seng pori furke bera nogrok se tongmani tabuk building rok kasai thangka ambagai belai khen kaham Joseph songbagi student tongwan tower teacher ang thangka tai khorok se teacher bar logi tongo takuk pintu bobor ni student no hingke seng oro kwbangma nai lai nyai habu jama padeng ke seng kisa class nai lekena class khaimani chinomo chini teacher khorok se ever jamatia sorry in classroom no kisa disturb kaya omo ever jamatia one of the best teacher or omo ke best students ro in sai kana tau ke Ada sini tahu sini staff room thang ne. Sangat kamar. Yang sini hostel apa tahu? oh hello om ke bo class class 9 Emil Where's Emil? oh okay Best staff room. om ke sini humble staff room nice teacher rok joton class thangjak Kamu ke sini main office. Come. hello sir we are just recording the school little bit secretary tabu kor krikyo hinkaro principal Yes, principal. Susanto Sinha. do you have a minute tell us something about the school your experience how many years Hello, I'm feeling very happy to see you. Actually, I'm for around 15 years, more than 15 Wow. years I'm serving here. Yeah. So I feel very proud to be a serving here Yeah. as the principal of St. Peter's School. Thank you for visiting. thank you sir thank you so this is the principal's office and secretary's desk okay Now we'll go to the first floor. First floor kan ini saya tahu. Sini school no tangga nih ya bo. Belai ke duduk tangga ke sini. School ni sistem saya profit to asal depend kaya. Tangga ke जैसे पौराणिक बरफ ना जैसे ग्रामीण से आप बरफ ना इंग्लिश मीडियम नि बैकग्राउंड मानते नहीं से आयो अब ये फीस रॉक बेलाई के कम आउन बगै अब नाइ बिल्डिंग रॉक फट डेवलप खाइ में सही रिसेंटली ओ बिल्डिंग गो क्लास खाइजन से पाओ जस्ट 1 year ago केउ आई ngो में 3 नॉक रॉक अब रॉक के आगी चेंगजांग मनी agi angaran porithango lo last to abo phunu githanai class conductor This is class 6. Class 6. hello hello
and omoroke takalai academic candidates rock. Oh, my demi candidates. Please. Oh, hai male few ka. Home ka metric. I will say something to them. Okay. So how are you all? Please sit down. I think all of you are preparing for metric exam, which is one of the most important exam. Hey, Riba, joton kokoro na buchi? Gangke joton kam ko pori because all moment dong ni life nos namui kumano ami rukai no. Tahu kisah kos kai pori gangke life is easy matter. But life ni easy pun ni no chapura life no kos pakai jo. No fake promise. But ngentai tak kisah mana ja pori jang ke bat sakri ro mana easy nai. Tak kisah easy nai tanin bagi life. Kita pori jang yang ke bor bola easy kan tongo apa ikon ya je. Topan pori gangke neng podre pod lama uthamano. So all the best. Jotono kaham ke bagi kaham ke pori di. Apa? So sengnora kwbangma malai lekha student rok bai malai lekha kisah yang ke abo je orang tongpin fungsinya abo ke kaca nok haiko agi seng pori pur ke aron pori phaka Bera nok safur ke. bera nok sapur ke tahu tin kha ta kisah kaham ka pat seng pori pur ke bera nok orang ni school ni kwbangma borok pori tini doctor tongo engineer tongo pilot rok tongo kwbangma podre pod field of thanga school ni borok pori winjai seng saimano kaham ke no bumung baksa saimano jemon chini doctor Sham engineer Ram songrok ke assistant professor tongo Satyalal Debbarma nei Debojit Debbarma nei tongo bobore I think finance ni revenue ni tamjen officer na ke ang ni jibo commercial pilot license rok na har ka tai Hyderabad ta currently job khai tongo ke kwbangma tongo that's already one of the founder gangke thasing sengno je jaga phung tong nai Joseph ni bin babu bin bungke Birchandra Debbarma hinjago BC hinjago bo one of the founder bo tini very soon bo education department ni additional director bongana gangke bono karinai ani babu bo haino bo thitangka ketangkrikya bo one of the founding members tongmani gangke ab haike kwbangma alka leaders ok tongo jemon chini sir Shiv Shankar eta jeta Shiv Shankar songrok ke tai sikla rok azaro subanai rok tongo tabuk oro teacher rok ni tongo yo kwbangma current secretary je tongmani bo bai ulo jora mankha malai rone bo ke Satyalal Debbarma hinjago bo khe ani babuni bu phayong ani kaka koto so bo haini oro currently secretary tai oro Joseph songbo ki role play khaitong school no nai so terik develop khaitong Joseph sai khnar ma hai building ro phat ka saya because non profit school oro sung kuno lab na ya kuno founders o kuno rang na o oro ni hoite lab na o aba haiya bebag rang je phaimani oro investing abon bagi kom rang bai no jese kri boro rok no phana pori mana ni am hai fees bu belai kom sana thanga ke bui be compare khaijang ke amon bagi kwbangma para hasal ni boro rok opportunity mano chance man amon bagi belai khana kaham khlai tongo jotono o school no support khaiji ni ang konya musungo o school no support khaiji o non student no oro rohori man khatai sau because ang as far as I know mane education kahamung na abo building kahamung ma bai simia aro tamu phringjak bomti culture building abo belakini important so haino building koto ngi jai nin bu sabuti rong na musana ni tongthongna ni simi phringi rong ma bai ya he diba o jaga hanggang ke abo ni slai kono education ni culture lifestyle character abo rong na kwang ma focus khaijo abon bagai I feel Tripura wo jodi best school hanggang ka obuno aba hai hangjak hai panang alka school rong no kotai khainjani thangya but one of the best I know because orani kwang borong successful borok kasai thangka tai With limited resources. abos belakin important belai kisi sa rang puisa kisi sa resources baisa ase kwang almost chin education ni focus na nai tabung dino nai ni borong ni focus tam education no
bahai ke student no kwbang student tubui fees kwbang nawi ranga jinani amhai mangse focus abon bagai borok tam tu orchestra tubuo band tubuo DJ tubuo abo mangse focus ngi tongsu real education no focus ngliya real education sudu boy no porma simia real education hingangke nini character nurturing mani borok ni personality building mani abor belakini important so abon bagai nango school no read nai infrastructure ni digite hinga to asik ngiaku borok tabu class 12 jora so ke ang pori pur to class 6 jora se am boy ang 6 jora no pori boi abon pore alga school ma thanga but currently class 12 jora soon laboratory rok phaimani pore building rok laboratory building tanman bagi kisa cost tongjak tongo borok but why sa tangi pai kengke oro science stream bohaino sok pai so omono belekina naithatok ta phana phaikang ka no boro sok songi welcome khaijago sing sarai pro ayang go girls hostel lo kabro kuchung mali ayang go boys hostel bu tongoro residential up ha o sagatus tongkho building kota terrace ta sangaron simi terrace ni campus nai mana na drone rock kriba tadi birds eye view nai le ne drone sara san terrace ka thana aran simi campus ma kurungan chest akena Omko bo class? This is class 11. Oh, class 11. Seniors ro. Hello. Oh, omke KG ni class. Omko bo class? Class 7. Wow. Telah. Nasi di ngai thok mani jaga chin Takarjala hanlia. Or tong tu hasal no huri tongo. Bazar Takarjala bazar. Ayang bazar an nok bayang side no. Engke kami rok ta kami. Ayang timar poitre rok tongo bat nukjaglia. Arke kaisa government school bu tongo sing kisa no huri tongo. Motor school. Okay, Fadi, ke Joseph dua kisah kok salah gina. So, ang kaham kena Simon nung bo Silong rogo UCC o pori phaijak. Currently nung master degree khaibe kya na? Mang master degree pa kya? Hingangke nung English medium rogo pori jak master degree pori jak UCC o ang Simon nung English no tui rok pori phaikia UCC college rogo hangke nung alka sarkar jagre rutu gya oi ba alka opportunity rutu gya oi. Tangi o school lo bo nung careers nami tongnai ba orom tongi tangsna hinyang nung wan suka. Actually, agin simino teaching no ang kleine musungo as a profession ngake amon challenge ang hamjago je anthani limited resources thasing sai thama hai je jaga limited resources asa kuno korei a jaga bill khainani abno tornani abo kaisa satisfaction mano tabo ang maybe kwbangma alka institution thangi serve khaimang humo already establishing jak ar thangai building kaham ang thas ka tongroma hum but ani wansung mani ngake je school no chini babu song tai babu song ni dol ro kaka song mama song borok je bong ni blood and sweat o school ni bagi rekha abnang waste to thangra namo sing ya tai je mansak sing try khale tong ang saisung ya kwbangma staff rok ekdom borok tam nai qualified plus dedicated tai committed lubu loyal borok markheno tai borok bo musung thangke alka jaga ro thangmano hino koekjon ka tu thangka borok kwbangma good opportunity manai jotono bo sing khaiton mania kiaba je tongnai rok bebang no full support rinai school no develop khaitini samung Belakina hambai abo hai vision tabung ni dino tam ningke jotono sungsar kotorung namu sungo jotono podre por namu sungo haipono almost a real kotorung mani tam ningke kotorung mani abo sudu officer kotorung ma bai simia kwbangma borong ni lives impact ning tongo change ngi tongo ro abon bagai belakina hambai abo hai ki dedication khaiman bagai tam ningke sung jotono
or je founding team the leaders rok joto nam hai jora rimia o school ni value tamo o school busik important tai bomti ke starting kha tai bus kang tam na hari thangi tong abono sing khna lainai aboni bagai chin logi tongo one of the founding fathers no nai so school ni tai founder ni bisingo khoroksa belai khini key person bong kha borom gnang bc Debbarma sing bini khuktai sing khna lainai ang o central school ungmanu kolok tam baking khangke sekhanarona 1991 salsawo sabat sal singar Takarjala baptist church gija khai pai nai phatra asok tonglai pro adumsa anbokhrago wansung phaikya te buskanga phusung o mothan leader aso tongkhro ang saka uko ang narak kasha phin ko tongo school khane ke belai khana ja kaham thago jogas nin saka ngi joton saja bhe sable nin leka tangin ke ajora chung wasa yang jopu jola rogo bise borige mura rogo chung ayang bo school english medium school khani meeting no ngi paja abun saka ke apro wansle asang phadi Takarjala khai sinai tangin kale chino tiprasa area rogo usul kaham kes keri kasih high school rogo khorsa khorni khortang khorogure pas khayang ke te phelmang sebango bon phadi english medium school nang tongba khaile chin hamba ja logo no support khaile ka ngene sing logo no sing meeting chi khainai usul khaile chin jinga pro chino mo thakasen bisingo 12 jona sing ajoro a 12 jona member on bisingo tawok বিশেষ education department ke headmaster high school ni headmaster told school ni bhaingi ang nijibo khorsa ajora angke ajora keren si sakir khaitomoni ajora tang khaki sing logolone meeting khainai school tas tangla chenai wan suinai puila sing jon 300 ta khase 12 jona 3 bar 36 3600 টাকা বেচে ngopro o school na sengjau o school changai o 37 changa pro school kasha beranok sonni khanai duita room khlainai chung tabogo ji o tarle british ne o gana ono sung tanglekha kuin taung kha pro puile admission on sung 55 student kg1 mankha bonwai chinga pro kg1 on sung duita section makleka ajoro langma society hen chung lo bung like school habra school khabe society khas khaya ko chung saimia school se sigang society khanang pula school se khale ga so usul khane jokhon school registration प्रश्न फाक्या स्टेपन मायांग तो हाफ कन ताम फाक्या o society नाउ हने आप जों society खले society बुं आप वास खा लांगमा society नन छालका तांग के o school खले बिसते जों जिने मे नहार मुंके जिने o तिप्राहान बरना फलावक जिसु खिस्टन बिसते के थांजाक थं आउस नहार मुं ताय o school खैनाय Bigrarok hangarok swrwngmung thang pornane ausin na harmung o school khaising kun lab khain napti wan song yasang o school ni bisinti hebchin borok pornan swrwngmung thang napti wan song sing khlamane bonmai ching tam khlaka o school ching puila abke chang laka puila teacher sing apro khoron teacher a khoron bisu ang khorsa khawjago te kharsa rani mol chomne yang gongrai ne te kharsa ang sing khoron puila teacher o school ang keren chakri khaite te yang school bo phurung school yang o semte school pa khang ang government school thangai office di thu khai amti khlan siang lakha ulok tam kha school bisini bistam chal khang kana wasol o je pulang wan song ang je sabane o ang naro angko school
나이턱나니 뭐니 앞으로만 정아 자가노 마냐코 그러니까 저렇게 정 살게 파리 정아부는 뜨냐이 와솔라인 뭐니 너 파는 성이 내가 나는 탕원이 탕의 정말에 파나서 쇠야 파나 쇠가 아드는 부드발 사르가 기자똥을 찌너러 고통나면 술래면 빤다 시글러면 빤다 앞으로는 정아 빤다오노 버럭 타고 주게스 대부분 빈문을 술래야 모자가 파나 쇠야 파리 증빈부카 워까지 꼭서던 술래야 앞서다 니는 풍어 딕딕 파이 안을 하셔봐요 앙자가 팔천한 셔 올로 자가 파니 무슨 없나게 뭐 바이사자 사노 아로 두야래 가는 자가 똥어 바이사자 아 바이사자서 랑거리 진야고 이거 땅 클라이가 저러워 ซึ่งให้미팅 가이 꼭 잡으려 땅 클라이네어 자가는 바이만 자가 또 넣고 또 설정하 아 저렇게는 부디 파기양 गार्जेन मीटिंग रिलेशन है सिंगापुर गार्जेन मीटिंग रिंग खा आज जरा स्कूल छात्र पंचानन तंगलिया नेक्स्ट ईयर दुई तीन बছर खाबा 100 जना छात्र बां बिसि बां खा केन 100 जना बत गार्जेन फाइ को थुमिनाय जोंमाय मीटिंग को मानजाय सालकेन गार्जेन गसके बक्स 1000 कासा बक्स 500 खलाय रेखा उलो जोंबंग न बर जे रां रमन बं बसानि टिउसन फिउ तान खा अमके जोंगा जागान पाइखा आ जागा पाइखान ताबो bahkan school nak tangannya ini ceng komiti saleka African halaka jangan pada ceng hostel kasha or bera nak aje ganan tang ya sepula han temporary tang chen ni ber or after pastor sheet agi pastor kuata tomone a kuata seng pula 11 জন ছাত্র tinai hostel khulugo after watang khang थांखांको ट्राइबल थांग स्टेपन बाय सालमाले प्राइमरी राउंड बगिने अप प्राइमरी छात्रन बगिने प्राइमरी व क्लास 1 छात्र दजना केजी 2 के खर्सा छात्री तंग हॉस्टल तंगनाय गाफ ट्राइबल हन नाम संके केजी 1 केजी 2 के हॉस्टल मानु क्लास 1 के करे आजरो आं बिएड खाइजमोनि 91 अफ्रो आं बिएड खाइजमोनि आगतलो आं सालसा ट्राइबल फन सेक्रेटारि अफ्रो जिके राव बो तीन तिप्रनि चीफ सेक्रेटारि बुं थांगा जि आव 93 रं खना थांगा बिना थाङैना आं कक सारका बसुङो ता मैना स्कुल खो खनसुङ आफ्रां बन साका सार चिनी ट्राइबल एरिया वो आसा हाई स्कूल तो मने परीक्षा माध्यमिक परीक्षा के खर्चा खर्नी 12 पास पे बक्सा के नील छंगो महा के चिन ट्राइबल बाके कासा सनाय आउन वान सोइनाय जों निजि दायित्व नायनाय जों इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलुमनसे फियाबा ताबो स्टाइपेन लोकल छात्रबा जों फातान छात्रन तन्नांगो गो स्टाइपेन जों नांगो हॉस्टल जों तांनांगो 대신 템퍼러까지 호스텔 당가로 진에 그런 사트로 제 트래블 얼픈 이제 넘선은 이제 개 걸어서 만나요. 따이 저전아 마야. 이거 뭐안 아세가 안꼭 서는 까비시마 사주 앞으로 안 묵디 본다 그래야. 로런 보통 그거 세크레터리블에 로런 트래블 할 다이렉터는 링 보고 폰 카냐. 센피튼 가샤 프로포절 작동어 스타이펜 바게타이 hostel construction bagine file rahadeni saka boan buskan file san katrabel bhanna olo file phaibo saka abato to rangla kasin nagarji hostel tangna bagine ngang phur sar sing hostel ke sing tangis to ko madwal sing madwal ka school ka sing hostel tangkha sing niji komitin basai nai sing kutha thale yun saka sing sudo on oje kutha nang 누군 खाइनाने 누군 खाइtin बोइने जे बारा तंगन जों हॉस्टल फर्नीचर खाइनानि साका एबो बेले हामजाखा खाइदि 1 लाख टाका आं रेनाय साका वन साइड खा कोन्यो कयदिन न 1 लाख रां सांसांते ओ 11 जन स्टाइपेन आगितो नियमन जे एकजन समानाय साथि प्राउन आफ्रोन 1 to 5 नि स्टाइपेन चालंगो आगि 6 नि 7 10 रक तोल त किन
KG1 tong K1 to 5 kare afro a je secretary ang kok salam bisin tingla sarate prona perkina 1 to 1 chim 5 jara Stephen chalong kha a haken sung mo hanya Stephen pula mankha a je kok samotino a rang lakase tang phakya kuthanok khune kase hostel kasa school awno sung tin bukha nini dorja forkirok dogolam rosramka te furniture snang kaptika sung afro chhatro aste aste sung Stephen mankha olke 100 jana chatroni Stephen mankha 17 jana sala buri 30 jana amaikla Stephen chalongkha phiaba adro Stephen chalu khai rifana uskol ke recognition maya kho haising tongkha tange uskol jaga je tongmona bo jeng paifano binaw restaurant ya ko government by the zaman bla abo niyam mate khe DM ni permission nango ngban bagit ulo khatam kha ulo koi bo system mamale Stephen choi thangka hostel school recognition krike maya nis Stephen choi tha ul kha ni tam ma kha ADC government approach khaise 1 to 5 Stephen recognition now se han hai Stephen chalo khaipika amti khaite school to ta khato har sendreng kha jeng nokha a school bisin tikhlai kwbangma guardian rok je Bigrarok phan jeng kha Sabaiya bor jai rema phan rehin pan jeng amti khlai bon suba kha tawa kengma satro tongo Bigrarok rangpusa rimi amti satro tong phiawa sing tam nok khangke o school sing tambai khaimla na harmongle chin barok lekhaparo kahamuthung abun logi kaiton siniteng obsin na han amto na hamun thise o school khlajamonta angasang sagran belai kena hambai bkhaba sajangnai kothoma specially je babe soi jorao chini je starting committee ro borok hard work khaileka labor khaileka ni saw tai kuthanok ro porjonto tanglaikhya inke ajorani je government official bo help khaikya tai sing stipend ro mankha belai keno kaham ko oro ta gisa ani wansukmung evacuation kaisa phayo abong kha tabungni dino sing saimano kwbangma schools rok kasai phebekya tai abun bagi schools rok ni bisingo competition bo phayo boro rok report competition khayong ko khayo ge abuni bagi to rang rok tebo nayo nango ingkang ke sing ang practically saimano chini school oro fees rok bo as kwbang najagya tabuk jora tai kwbangma Bigrarok no subajagi bo tongo ingkang ke sing omo haike busuk kolok thangmano tai future sustainability wo thangman bagai o school no taibo buskango tolangnani aboni bagi chini wansumung tamo eba sing kuno competition te da wansuk na competition no sing care khaya sing je chini khanya musungmano kaham samung no sing khai thanai abo haide chini wansumung apti rong te kisisa saiknar ka janai tabuk to jeng nai ne khechino area o kwbangma school kha jeng nangman saban school bang thaka o jora asole competitive jugoba competition khlaino nango tangai hangke school quality jodi hamyangke student phaya sabayango bonmai ang ani je observation tamno ang mama so tabu je school involved on ma so quality tai mabar nai tai nai ne chi na tabu local student kom sing tongro sarti pran yang se chino o school ke yang se bumung alkhajaga se bumung bisi sajak bon moi chhatro robo phatan se bisi soba ko sino tipran bisingo no student college hor ni side ni yang roshabari ro omti khle killa side poder por jaganin tongoro aga tolno sin or 5% tong awno sandagan hamjak sin se
bo agatun boro so arse por phayo hai bon bagino was wana swangka agatun se tangi or por phayne asla agano bon bagi asle quality santa khato bibina didi quality basa lekha pora simi basa tomongo kan sing tomongo bo lekha pora simi ngmaiya tomongo bo snam ti sanamo mon sing tomongo sanmo sing juri tomongo phodan dik dia juri tomongo ne adik dia bo satrok ni kaham nongi tongo bon moi asle tai bo competitive bebo jagao no bong charane moral samtini bong lekha pora khaitene al kan sai competition kaham ke ti sema khana kaham go beudi dia competitive ya khati char kaham nangnai naikon kaham nangnai beudi dia nangnai heke sing ya phango ji nahar mane an nahar mung sai tebo kuchuk tongane aus wasuna nango ne yang mankha ko Aw, belai kena important kok no, especially tabung ni jugo sing sini standard rock level telang thangyang kangke school lo bo borok bo choices bangwan bagai phaya phana sangi thanai haipna tabuk jora thai to phai tongo potre po jagan phai tongo belai kaham hangke abuno haino hai kisisa singphina musungmang ke sing fees rock ase kwbang na ya wi bui hai tabuk sing aguli rogo school koto nungu belai ken fees kwbang nau hangke abo hainaya wi sing ball level busuk jora thai competition thangi man no ma ba rang sarada sing bomti ke quality build khainai for example kintu kaisa jinis ang observe khaika je tini understanding o ang ni kok satini kaisa buji mani ke quality doesn't mane mean only infrastructure ki building kotong nai abu simia nini wan sukma wa ang thaisingo khanaka je quality mane no oro bororok sudu শিক্ষা মানি থানাই এডুকেশন মানাই আবো সিমিয়া বংনি মরাল এডুকেশন bo ngnai bongni life bongni discipline ngnani tomung kaham srungnani borok kaham ngnani spiritual ngnani oborok focus dong omoto belaikhena kaham adik dia sana thangangke tabungni dino kaibusuk school tom abo hai jinis roko focus khainai tobo phano ma wan sugu haino hai mane rang puisa kom bai sing busuk jora thangmanai bomtike thangmanai ang saimono nung sagbo kwbangma nung sagbo teacher training college ni principal rok ngi nyai tai pot report teacher rong nong ma phurungo schools rong ma nayo guidance maro hke so adik dia mane ni one sumung tam eba suggestion tamo sing bus kango bahai ke thangman o school ni bagai school ni quality bari bang hakeno satro wa attention nai satro bang nai student bang hakeno income bhainai income bang hake taibo career subabi mana apti ni bachna ta ngai asole tabu nai mane teacher training belai important school ni government ni private ni teacher rong na je nai ke bong ni teaching rong na abjor khainai hake teacher training o belai khana taphon tab nang tong jurna nai ban teacher training o kui kaham ke training reti sama hangke asa quality teacher ke phana bang no quality khai ti sema no bon training o jurna nang jawang kha ta aw belaikhena abo one sukma kaham no slowly student bang khangke to income bo phainai rang bo phainai abo baino maximum resource no bahai ke sing best use khaiman kwbangma school rang kwbang phaipano a rang no busuk joratei value addition no use khaijak busuk valuable ki use khaijak abo bo proshno tule tong belaikhena hambai tai abnu tui tanga suksuna thanglia paithak kaisa sinamu sungman hingke nung puilao saithangka norok aro committee rok khalai norok school rok kutharok thelai kya nei hingke ang kise interest engja khaw jaga mane bumung rok kisa saimana musung thangka nini ajora nini kising song sabo loge song sabo bahai ke norok abrong no tanglai kya just short ke kisa saikhanar ke chasinai orang je pulis haman bara jona sab thang sawan tabuk angai okran sim mare phaisinai puila mongol kaka mongol bo retired headmaster bo amrito kajohar
boko bobo sakit khayo animal husbandry sakit khayo khaika retire ang khabobo te khasa ton dasom rodoi thiza khabo botongo bobo high school headmaster nge retire yang sin thiza kha te khasa ton ang ke pi mo pi sonolata bo retire is retire ang khabo angke te khasa ton dan niranjan bobo headmaster retire ang kha te khasa ton ka manoranjan bonang kakaringo bobo haino ko thane ko janan masno hasin school headmaster retire ang kha te abon kare cinta khok ko ani an ke talash ka talash huras bo khasakri khlaya agyo boyang khwani chinor samni famani bokha agi all india permit gari chalogo bo thithang jakha tebon kari tong tabu je ko katapong kathang tong misung ka sing tebon go cinta khok gor hore won sing pante ni birungo bo tabo tol school headmaster tabo existing te khorsa tong cinta khok donang ba sing tabo jurial no tai bin sosi bungi sipsongkor bo assistant is khaitong ko edisio tapono edition andro bo tabo tongkho tai khorsa david nin babo dada bin to sing gobind Debbarma bo han chang sam ba sa tongmane khaitine amti khlai takasi tong dada bindra bo tabo permanent headmaster bo tau khsagir khaitong bo tongo tai ang tongo bar hambai sing bar zone founder ni bumung ro khnaka tai belai kan inspiring story sing buskango tai khnalai ne actually ani pia siklayo ro haipono buskango bini live ni testimony tai especially teaching ni education ni importance tai schools rong tai nai tami ke bo diet ni bo principle ngzak hanke aba haike future rogo sing bo wai tai bo alka separate episode 2 ane je jaga o sing kwbangma kok sing khnalai manai tabung ni bagui hinke bo wai to osung nang laigra kha belai khana hambai pia hambai